Yes. Aku tuh penjajal ngetok siji ya, kayak apa gitu. Jal bos, ketok bos. Ya. Mantep ya. Ini putih stekan ya bos. Cara Jawane ke patilan. Emang isinya luar biasa bos. Mantep. Yakin. Kayak gini betul, pandi. Lur, gede nih ngapa lur. Mantep ya pol yakin. Maning lah jadi Iya, kepengin ketok kok. bos. Iya kok. Ya Mantep ya pol sumpah. Putin jumbo kayak ya bos. Tiliki. Ya, dan maram mereka ya. Jadi si amo tapi gamane kodol kok. Gak bener pasah ya bos. Ora dasah. Mantep ya pol. Bisa ya. Jel. Kesasar gue lah ngoleh nyajak. Iya. Tekan kayu nih sih. Yang ngujak karo kayu nih bener apa yang ngesek bos. Es. Nah, mana yang terus? Oh, bisa. Ail. Lur. Iya. Sarap banget lur. Mantep banget. Gede nih pol yakin lur. Jas ya bos.